Deus abençoe a todo amiga, todo amigo. Boa tarde. Hoje eu tenho receita peixe. Eu tenho peixe, nome de peixe é tilápia. É muito bom tilápia, toda pessoa conhece tilápia, é um peixe é muito bom. Eu gosto de comer tilápia, tá igual como o peixe lá no meu país, Haiti. É muito bom, é muito delicioso, peixe tilápia. Eu já vi toda coisa, você vai precisar para fazer uma coisa para marinar de peixe, tá? Eu tenho limão, avan, toda coisa, você vai precisar para botar lá na peixe. Nous disons bonsoir à tout haïtien, nous saluons très fort, nous disons bienvenue. Nous avons une recette poisson pour nous, après tout ça, nous avons besoin de sel, piment, poivron, mayonnaise, citron, oignon, l'autre mayonnaise encore, nous avons comment nous capables de dire ça, mes amis, montade, nous avons piment piqué, nous avons piment grain, tout ça, nous avons épices, nous avons persil pour nous mettre dans la recette poisson. C'est comme ça qu'on est capable de faire une recette poisson. Nous parlons live, nous parlons monter live sur Kwai là, nous parlons live sur Kwai qu'on y a là, nous parlons faire live sur Kwai tout petit. Après ça, pour nous capable monter TikTok pour nous enjoy. Nous bon Dieu béni chaque ami, todo amigo. Boa tarde, fica com Deus lá para vídeo. Tchau, tchau.